ki khubor ka bate CTV. Lawan Rashapi taka Frank Motors. Booking open for the new Nexon. Visit Frank Motors or call 7045207973. Shillong, it's been too long. It's Ronan Keating and I am coming back to India. Finally, I will see you there at the Cherry Blossom Festival, November 19. The smile on your face lets me know that you need me. It's the way you make me feel. It's better than I've ever known. Kino yalam niam jongka Maudem Presbytery, kila kerpa UMP jongka Shillong, uba Vincent Pala, ban piniok jingarap ling baka skim na kabenta bante ke Youth Development Center, hakishnong patar khma, bat kumjuru ban jingarap na kabenta banchna, ke Ying School, jongka jingiseng samla Presbytery English School, hakishnong patar khma, ki belong ke jingdan kam ke bah khmat ban kintiu ke pulia puthi, batru ban yo ke joka ai jing hikai, ke bakirpang na kabenta ki khon samla. Hakini ke Lempung ye lekai, ki don Southly ki district, ki balaya Shimbenta, ki Bekinthup ya ka Maudem district, ka Mauskei district, ka War Mausau district, bat ka Usmong district, haringkat ke Jingsa Kilang jeng ki Nongsharai Balang, ki officer sarkar, ki bala Shakhot Sngau Baha, u MDC jong ka Mairang, uba Bats Kemrin Tathyang, u President jong ka Ribohoi Western Dorbar, uba Nyar Roy Rani, u Sadar Shnong jong ka Shnong Patar Khma, uba Pittleman Thank you, u Reverend S. Walang bat kiwe. Ngawan nagabenta ke burom ke jong ulay, kumba urji penamkam, bat ngalakun ko ngu irdi, bat ngadon ru ke jing ida bakerpang ye kani kadong bat kani kathain jong pi baro pitip bahai kata bat ke jing snu ye ke jong ai kani kadong kathain jong pi kalong tang mar kawai kadau bat kata kalong bai pastor jongi ibom don shu hakani ka slide dan hendau pastor korin mar banyang iju tho khana na do barang kena ye ke jing transmission ke jong i syagani ke jaka syapang kata ka Maudem te naso tanat ba hagani kapor na bangal he alasan pan bakani ke jaka ka bangalayo shisha ban poi bunsin ban ngengek ba kani baro kani dikerku jong blai lemba jing tresitom jong i lemba kiwai pat ki syakri jong blai ki ba ngangam ha ban tim te kumju hagani kapor na pen pawe jing sungu kublai shibun ngam tip kat lu nganga banyarap ipi henry kabanin kong hi kadai ka mga penpau tangi ke jing kongu ti shwa bangan syong ngaten mau ipi ba hoy ni se kendu doni badu betelman di perlong angkat di pastor di Walang ni se kendu ha berai Januari nanong awi menta saya pengen mau mapi nga bat nengit bangin se kendu no hante hin jing bayang kai ka bangla banle ngin sa persyang banyarap ipi kap tabang nila ban yaram na ki ki ba ublay ula terku ya ke jing im ke jongi te na ro ke jing tentu ka batang sitintin bagata kalong kaperthai jongi hakini kisni ke jot kapra bat omde na ka nu ka daw bat kawai ka daw kalong ba kita ki priyo ki ba ublay ula terku kalong ba anda ba ula kunti ni sejrong kamtam gani juk ka mamenta ki sama ki jongi iklet no ya ke jinduk ka bakilawan nda bang idan jinjan idan duk idan ki college ki school ki jongi ni jutuai bang idan ka thong ba anda ba ulai la kinti ni le ke ka bhatam tenre nda ba la kinti yeni sha ka kedan kanam ba ka bulom ka ba nila anglut ba nila duai ya kata ulai la kerku hendek wasnosi kalong nah bangila shalom kita ki bala syakerku kita di jingkerku jong perthai kita let no ingi bat kita di jingmu ki bha ki jongi baro ki do no na to ke jongi raong ba kapamapit ke Kristong jong jinong penya jong kabalang presiden antam kanu ke jing Kristong jong ki hakanu ko kompan banrai di development beber la di kabalang dani iki kamsnong leni guru benta abadon guru program promosi tunat penye iba via Tristam. Kekumjuru
ya piki players ro nalai mene wadi pastor alang ro dang bare bakam tami piki samla naong ba sep jongti katu gajing ya Indiat konsert ke syakut hang yang tay kan amde nai lemta ke jimpa jong samla jong kaneka dasta di boy bro boy nama ke jingfu jong pi kalong ban nai ke youth center dalong dok kum multi purpose hall na benta ban eye training ban eye counseling ban kibon kibenta konsep jong pi na de kito kibalarem ni kebajak kan amde nai nama robalai và cái contribution lăng ba cái trình đoàn trong khi lăng ba cái chính fresh trong khi để là cái nhà ya cái youth center nay cái trình rồi EP vào quay cái final và tham tam ya cái mosque cái bây giờ cái trình job trong đó EP mà đem vào quay cái second nó cái đó là vào quay cái second mình ta ke ban poi ketika level kamde ke besuk tila kriston tila praktis la dia rodem mulong de tang kata sibet ya mo dalam ni sapang metro mo di kedai mulai kamen ba kajing kriston jongti ki por ke benangwan nang kris susu kat kum jing tip jonga ketika program kolong man nakasnen jangan try ba nakapor setunap kami iba ki kriston abaro ki southly ki district ai ba kan ne ka assembly kan long ka bajok ka jingfu jong thi kan ba long ka bajok ba kata ka long ka jingmu jong i ko bi sai samla limba ka YDC ban penlong ya ka program ka si ka long ban penpon na ka benta ki project jong ka sai samla ni don arteli bawat ki project jong ka sai samla modern presbytery ki jongi kabaningkong kalong dari school kapan CUI kapan masih yang ni kanika surup kapan hilaya nanta balai snem bat nang upgrade ruh di kelas nakawi ke snem sikawi ke snem bat ngkum ba phi UI la si fla UI bat lani la de phi pat UI ru phin se UI ka condition jong ka school kalong kumnu khamtam ke school building menta kadang long temporary ila banong nyipat don ia ke school building ke bagian pangin don kam sibun giting lut giting sep atau day bat kumlu bangin la bat penyeng ia ke school bakan dalong sisya ke school kabala ban ai giting syakri naga menta ki para mensim ki badon hakani ke jaga hamtam ki help ki barit naga menta ke tinang dari start di hakabai day bat kani ngangit ba daga jing kesyan badang jing ai bot lang jong ibabun di jing samla hapo jong ka modem presbytery ilala ila ban penyeng di school kuning kalong away pat sa project kumbala ong dai teman san chairman kadai ke youth center kaba mangi ila community la stem ha bangin donno ila ke youth center at bulsin habag yung ka youth center isngo kumba ka day tang kaying kabangin niya syong niya pendep i program ijongi kum ka presbytery henry iskwa panmay pang kendiat habay day ba ka youth center kadang kading tumu ba ka youth center kabangin yente kindon ki seminar room nani ki conference room kibangilaban pelong i training kiba pair hakabai day bat ikul samla khamtam ban kentiu ikul samla